Yurttaşlar. Прямо айтмам. Қарағыз менің бетімді. Капец, мына менің бетім көрағыз вообще ужас вообще. Білмеймін. А дальше еще хуже было, душтар. Еще было синяктар. Представляете ма? Вообще капец, короче. Где-то 10 күн тире мен ошо жүрөсөкмүн. Прикиньте. Короче, мен мына яңы сайхан турдум да. Бешире берем. Мына уже куйдум беширеге. Мына бульон. Карагыз, мында капец неме керек мында. Теге ким эле анау? Баллем. Ким эле? Ай, каз һәм харык ите. Шунан соң мында мен уже компот қойната берем. Мында сие һәм елек. Морозильниктан таап алдым. Вот. Короче, достар, мына карагыз. Альберт анау диваным табышып деп берди. Шул бизге еще диван иштеп берди неге? Кухняга. Мына Альберт. Здрасте. Здрасте. Хыймайм эле. Хыйдырыгыз. Мында хәзер фото бастыра кирәк. Мында мына симебез. Анда ишек тиксәнлеген. Давай. Бunda ana мусор, бутылкалар безнең бunda, кофе машина. Короче, достар, был диван мына безнең кухня бит инде, мына ошай кухня бит. И мына диван ошы мөешкә Альберт предлагать. Әйдәгез мин сезгә диван эшләп бирәм дип. Тенкәне куртты, әйзванта. Сезгә срочно ошы мөешкә диван кирәк дип хәлде бетерде. Evet, Альберт. Бәркәлегә саттым дип алам. Мебель обшиваттырга килделәр. Күреп калдылар бу мөеште. Юк, сезгә диван кирәк. Все, шайтып безнең хәлде бетерде. Аптырап заказать иттек мына. О, карагыз, мындай прикольный ножкалары. Альберт әйтә, чтоб астына швабрамен инеп югандай булсын, evet. Шуның өчен шундай высокий ножкалар. Чтобы саң йыелып ятмасын өчен специально мына шундай ножкалар эшләгән, прикиньте. Распаковка! Покупок! Син диванда кыркып куйма, Альберт. Бала сатып. Мен тоже до утра куркамдыла сисмей, бір шатыр снимать там, бында специально һеҙҙең өсөн диванды. Ох ты, аппақ төстә. Прямо специально для кухни аппақ төстә Альберт диван эшләп килгән. Бысранмай торган төс дип. О, бұл сниматься ителәйм, дип. Короче, бысранха аны снимать юпламы, Альберт. О, прикиньте, достар, мына Альберт какой предусмотрительный. Менәга даже аны туралы әйтмәнем. Потому что ул бит инде еще дивандар обшивать итә. Ана минең хәлемде бетерделәр. Кстати, вообще капец, Альберт хәлде бетерделәр на самом деле. Хорап, теге диван обшивать иткән кешенең координатаһын бирде. Мына әйтәле, һин обшивать итәңме, юкмы? Биргән координатын юкмы? Редко, но метко. Достар. О! Прикиньте, мен уже кухнямда рахаттанып ял итеп алам. Мына кухня. Рахаттанып ятам. Потом на посуду юп, ашарга беширип, теге арып китәһең бит инде. И раз ятаһың да ял итеп алаһың, evet. Вообще красота бит инде. Мен давно мечтала кухняла диван, достар. Буны Альберт бунда счет выставляет бергә. Так, счет выставляете, так күпме тора инде? Күпмегә барып төшә ошондай диван? Хәзер хорай башлайдар бит инде, Альберт. Ошондай диван күпмегә барып төшә? Әйтәләр, хорай башлайдар менә. 22. Короче, достар, бирә ошондай матур гына диванчик, мини диванчик инде 22 меңгә барып төште безгә. Ладно, Альберт, давай, пока. Кәләшеңә сәлам әйт. Ярар. И Ясминага сәлам әйт миннән. Спасибо. Давай, һиңа рәхмәт, пока. Обращайтесь. Все, давай, пока, кызым. Удачного дня тебе, Белекөсем. Пока. Вот, короче, достар, Азалия китте мәктәпкә. Альберт машина менән Азалияны йөрөтә мәктәпкә. Пока. Bunday bitmə, başı какой-то qonaqqa barğa, тышқа сығып йөрүгә куркынысынан başı. Бирек күрші күріп қалса, bunu ири туқмағанчы уйдарға может. Evet. Короче, достар, итім бішіп сықты. Аллаға шүкір. О, бульон капец қатарына жұрны болған. Бана, теге қаздың бұты, мана ұстаптай. Қаздың бұты. Мен гел ашты бішірем 2-3 түрді иттен. Әлі көп мәнің тұралы еган бар. Бұл мына харғық итті. Бұл тоже мына қаз. Бисмилла. Бәлекейгіне кесек тауық итті еще. 3 түрді иттен бішірем. Мына кастрюль иски. Вообще капецнық. Бұрынғы кастрюль. Бисмилла.
Бульонды көбейтіп пішіріп қоямын да. Шунан соң 2 кастрюльге бөлем. Бірінде пішірем аш. Шунан соң икенсіні хуыққа қоям да. И ол тұра. И ждет своей очереди. Дүпір шатыр қонақ келіп десе, раз бульоныңды сығардың да, kendine лапша халардың да, и все. Ашарға бар. Мына әрбір чашканы шайтып раз-раз онда қойып алам. Вообще нық экономия болышында. И еще, біләгі менемекай, Испанияла, менің мына апайым еше Испанияла, evet, Зүхір апай. Әсемдің хүмілдің, короче, ол испанецқа кеуге сыққан. Аларда тоже, оказывается, посуданы ұшайтып еу алар. Біләгі менің үшін, сүнке, оказывается, достар, Испанияла хатарны қылқайват. Представляете ма? Прям біздің ұт хақы хымақ тұрайдың хыл. Прикиньте? Шуның үшін, алар посуданы шулай еу алар. Мен, конечно же, бар посудомоечный машина, но мен иногда тоже қолман еу алам. Посуда әз болған. Ну, идул кастрюльдары тұрып болмайды. И сами қарадым, бетеге черно-белый любовьтың еще 5 сериясын. Короче, 5 сериясында біләгі мына болды. Фархатты атып отырдылар. Бұл 5 сериялы еді, не только Асия еланы. Бүттін кинолағы кішілер елап өтті. Илайдар. Короче, вообще капец бүтәлі елап өттілер. Фархат өләтті. Фархат, короче, капец өлмәні. Шунан соң Асия поняла, что Фархатты ярата. Достар, бұнда Альберт Қазан экспресста шоппер сөйтіп қайтқан. Хәзір қарайбыз, немелер алған. Распаковка іштейбіз. Шоппингист Альберт. Так, немелер алдың бұнда. Короче, әлемендей әлтәк-сәтәк алған да қайтқан. Әлі немелер заказ әйткен. Әйтем бит подсел всякий нейдерге. Қазан экспрессқа подсел, ақса бүтірі. Давай, көрғатинді немекей алған. Бұлмеу. Лазерная рулетка. Лазерная рулетка? Өлмішті. Қай құретер? Мына. Короче, достар, какой-то бір... Басасың да, ана не янып тұра. Қайда? Мына, точка. О, ана қызыл точка янып тұра, достар. Басасың да, мына, хоп. И мына сразу 2 метрда 39 сантиметр. Қазір көрсәті. Лазерный рулетка какой-то алған. Сумка балыққа үйрге. Короче, достар, Альберт өзіне какой-то бір балыққа үйрге сумка. Не, балыққа үйрге сумка керек шегі. Балыққа алып қайтаң шегі. Червяк салар алғанда. Қай көрдері ісін асып? Какой-то бір сыпырақ сумка алған. Червяктар алып үрірісін, балыққа үйрірісін. Мына цвета хаки. Сумка прикольненький ғана. Шунан соң. Шашлык пішірген? А? Шашлык, ты что? Бұл мангалға қойыла вроде, оналай. Мұнда шампиньон түрлі немелер қоясың, шына жаритасың тегеткен. Бұнда шашлык халырға хауыт просто. Немінде жарып тергетті, Альберт? Жарит терген, немінде сұрап оларға. Мен білем бетінде, қарам мен білем спорит, әй. Ну, бұл бет хауыт. Несі кем бұнда шашлык жарыптың? Асып көргәд. Оля. Несі шындай хауытта кіші шашлык жарып мен? Шашлык демеймет, овощи жарит. Овощи? Майы. Мына шылай мангалға қойыла. Мына қойыла. И мына мұнда все уже саласың да жаритан тегінде не тишік бет көрмейсің міне бет. Вот. Мұнда шампиньон манда, о, намен келелер. Мына шуға нелер алды мына чипсылар. Чипсылар? Ну, намен келіп атала. Шипалка. Шайы. Персовый баллончик? Айы. Оны кімге хиптірім? Инеті. Көбірек сөйлеп тұрсың. Короче, достар, біз табиғатқа, походқа үйрерге яратабыз. Шуның үшін әлбеттен алған әлемендей походный мешок. Удине теп алған да, поход делуға бәләкей, хәзір Азалияға деген бұла. Қара, сен Ахмат шей тыққандар, не дегендер. Спасибо за заказ, вам небольшой подарок. Ахмат шей? Ана ведь, Ахмат. Оста. Ахмат шей, спасибо за... О, несіғаның үстінен юқтай. Открой это. Күтелі бұл юқақ қынала ғо. Как был летний вариант, жейкіні сенге, неме спальный мешок, жейкіні. Ну, давай, несігені бәтірға көрхәт. Красивый басып. Шан? Все? В смысле все? Мына, ялбасыңды. Болды. Қойды? Мына. Жан, башың ерде ятамы шан. А спальный мешокта не? Он биті кинала көрхәтелер спальный мешок башы есінде вообще-то. Спальный мешок есінде. Амбуда қибаты, мен андығым ба. Бұл өзі бізге жейге. Әтәк-сәтәк набрал да қуанып жүрді. Мына сенге подарок бар. Менге подарок? Короче, менге бір алған. Мына сенге. Неме көйі? Банка. Ой, ала! Қарағыз менің подарокты, достар, біліп кескіне бір банка. Представляете мне? Бұнда неме қалам мен? Білмейм, мен 200 миллиметр зұр болар дегенімді ол білек. Ну не, 200 миллилитр көп ме екен білмеймін не? Оста,
Анда, короче, немекей бунда халамый билбейм. Бу алып истерге сакайчик что ли бу? Mana ne? Немекей. Мороженое иштеп турган что? Вафли. Вафли? Анчеп мороженое түшүп калганда. Ол вафлин түрәсінде аны намасы бар, насадкасы вроде бар, малай. Шул намеге трубочка түрілі, сразу же. И сразу сен мороженое тығып. Бахыр күтүп турган әле, Бахыр менин банкымды карады әле. Вообще, кескене игрушечный банкына ката. Меня подарок алган. Белекей банка, Уфала, ана күрәгендә. Даже диванда күренмәй, рюмка һәм ята, рюмка һәм. Шунан бул немекей инде. Тент защитный. Тент защитный? Аның. Короче, мына достар, какой-то тент защитный с люверсами. Бұл тоже теге урманга салган. Короче, достар, менің битим уже кысы, мына теге хөлүктөр тиштаган урындар кысы та. Әсей аларга кушкайны камфорный спирт. Мына алдым камфорный спирт. Альберт алып кайтты аптеканан. Шундан. Кора, уста. Яртылаш койгандар, представляете ме? Бүтүн жерде экономия. Короче, бұл теге камфорный спиртте, көтүп турган. Камфорный спиртті әсәйтті ошайтып ватный дисканы өтіргәлі ошайтып үтіп кіра хүртірге кәрәк. Шул, evet, достар, қысытылды бүтірі. Ой, капец, фу. Қысытылды бүтір. Юандыра бітті. Бұл точно камфорный спиртті хүртіргәрәк мекен обед? А вдруг камфорный масса хүртіргәрәкті? Куда берді даже? Куда сыпымай? Фу! Hazır hırtıptan da звонит такой. Hırtıptan da. Кысылтайбет. Альбертман икәүләшеп утырды таксига һәм киттек кунакка, городка. Эльвина биде сакырды кунакка. Только белмәйм инде бундай бит менән анда кунактар күп бага истәре китәләр инде карагыз вообще матурмын мин. Мен турышта мин ободок кигән булдым инде. Футболка кигән булдым инде. Ошо бер футболкам, алай да ошо бер футболкам бар достар. Шуны киеп алган булам да. И алай да достар ошо минем йыртык джинсым бар. Шуны кийдем да и киттем. Килеп еттик. Эльвиналарга, улар яшәгән менә ошондай высотный өйдә. Квартираһын әйтмәйм. Знаете, Альберт, короче, домофоном пользоваться итәлмәй. Вот tas булмый. Короче, әллә пипелдәй, гәүлдәй шунда ишек асмайдар бергә. Представляете ма? Бәт! Уны ишек асырга. Короче, халдыла куйдылар трубканы. Отвечать та ху. Ну кая басырга вообще? Ой, булмый. Ай, юк, асылмай. Нифига. Түгелдә не булса. Алла, ты не Нифига. Короче, город яшәмәгәс, и город каретка кунакка йөргән Альбертман, что даже белмәй ничек домофоннан пользоваться. Не распознала. Встаньте прямо перед камерой, я попробую еще раз. Ишеттерин бу как раз как меня вайндага нахуй. Получается вас распознать. Напоминаю, что дверь можно открыть магнитным ключом. Если вы не добавляли свое фото в приложение, скажите номер своей квартиры. Нет фото. 36. Уточняю. Квартира номер 3. Асылмай! Или нет? Асылмай тартабын, асылмай элемеке хүдеп тик тора. Фотограф. Ана асылды, все. Да или нет, про ответьте ты. Точно ты меня вайндага хүдәнә был домофон. Мен көрдім домофондан. Домофондан көрдім, осы айтып тұрайын. Привет! Сенің домофоныңа өйдешіп қалбетті білен. Прямо точно менің вайндағыма хүйне, представляешь ма? Привет. Привет, хайбет. Менің әлер пішіріндің анда. Дәмді ектер сыға. Эй, привет! Мындай матур ғына колыбел. Несік бұл әлі башқұртса әлбет? Бишек була. Бишек. Сәңгілдәкті. Бұны бишекті. Ох, қарағыз Эльвинаны мындай өстәл уже әзірләп қойған. Короче, бұнда әлі немелер әзірленген Эльвина. Представляете ма? Бұл бишекті, сәңгілдәкті Илгиз өзі ішләген, прикиньте. Несік іштәнің Илгиз? Құрығы мындай матур ғына сәңгілдәк іштәп қойған. Шпун станок менде. Шпун станок мына? Шпун станок деп аталайын. Өзім түсіреміз, айтып компьютерда все отправляешь. Ничего себе. Бұл әлеке бұл Айгиздің қой, Айгиздің алған. Ай, шпун станогын қайдақым? Балконда. Алдайғы. Алдай бешт. Өден іштемәнің бұл? Өдем ішләдім, әлек. Іште болған сақта.
Короче, достар, кімге керек ошондай бишиктер, сәңгілдектер Илгизге язығыз. Аккаунтын астта қалдырам. Последний экземпляр, больше не делается. Короче, достар, хәзер мин һеҙгә эшләйем рум-тур Эльвинаның квартираһында. Мин уже эшләгәнем бар Эльвина менән Илгиздең квартираһында рум-тур. Но был юлы тагын бер дә эшләйем, сөнки улар эшләгәндәр ремонт косметический. Менә был, достар, входная дверь. Был мин. Шунан һуң борылабыз да бында коридор, бында менә Эльвинаның ванная комната, ох, таза, матур. Шунан һуң бында туалет, тоже таза, матур. Шунан һуң туп-туры китәбез кухняга. Бына Эльвинаның шикарный кухня, посудомойка алган еще. Evet, Эльвина. Шунан һуң бында коридорчик. Кстати, ошо шкафты Эльвинаның сторисында күрдегез бит инде. Үзе ошо шкаф, короче, коричневый төстәйне, представляете ме? И ул шуны Эльвина беременный сагында үзе красить итте, прикиньте. Мына өр яңа шкаф булганда куйган. Шунан һуң бында уң якта Эльвинаның мына бында спальняһы, мына ошондай уютный, матур гына детская комната, спальня түгел. Бында еще встроенный шкафчик тора. Шунан һуң сынып китәбез дә. Бында мына зал, был ике мужик. Бында шунан һуң мына зал, ошондай зур, матур зал. Бында даже мына бишек, сәңгелдәк тора. Шунан һуң бында достар спальня комната, бында йоклай бәпәй. Шуның өчен ошай тиз генә күрһәтәм. Мына ошолай. Ох, карады, мындай манеж прикольненький гына. Анда йоклап ята бәпәй. Был спальня. Даже по телевизору йоклай бәпәй. Мультики карап, представляете ме? Был Эльвина менән Илгиз. Короче, достар, бuna карагыз, Эльвина сразу ике телефоннан эшләй. Берендә сообщенияларга отвечать итеп утыра, икенчесендә монтаж эшләп утыра. Представляете, менә настоящий блогер өчен, еще өченче телефоны бар менә. Өч телефон ма сразу эшләй. И бөтен кунаклар менә көтеп утыралар. И мин көтеп утырам. Мне тоже Альберт кирәк. Өч телефон. Эльвинаның ана өч телефон сразу. Күрәсеңме? А мин отстала, оказывается, бер генә телефон миндә. Так, короче, достар, хәзер мин һеҙгә Эльвинаның кунаклары менән таныштырам. Рум-тур эшләнән, хәзер Эльвинаның кунаклары буенча рум-тур эшләйм. Так, бына был Альберт собственной персоной. Шунан һуң бына Диларочка, красавица ире менән. Шунан һуң Илгиз 100, Эльвина 100ның ире. Авызга кертмәйсез. Шунан һуң бында Эльвинаның подружкаһы Лейсән ире менән. Короче, исемдәрен почти что берсен дә белмәйем. Кызларны гына беләм. Был бөтәһенә Эльвинаның кунаклары. Бында хәтәр тәмлекәстәр күп, без бөтәһен дә почти ашап беттек. Без дип мин. Шулай, достар.